بینندگان ارجمند، برنامه مستقیم سلام خوجند را ادامه می‌دهیم و چطور شما آگاه هستید هر صبح روز پنجشنبه ما با کارشناس دائمی برنامه بخشی مصاحبه داریم. شما را خوش آمدید میگوییم. الکی اعتماد داریم که بینندگان ارجمند با سیمای شما آشنا هستند. با وجودیان باید گفت که مهمان و کارشناس برنامه ما رستم رحمتالله، بیزنس ترینر، مشاور مالیه، راهبر مرکز رشد انسان سما در ولایت سوخت، صاحب کار موفق و شخص فعال جمعیتی. خوش آمدید به استودیو. سلامت باشید. صحبتان چگونه بود؟ بسیار خوب. امروز روز اولی ماه نوامبر است و آخرین ماه فصل تیر ماه است. درست. با وجود آن ما بسیار صحبت داشتیم دایر به چطور تشکل دادن اندیشه موفقیت، اعتماد به آن و زندگی خود را همچون انسان ثروتمند و موفق برپا نمودن. ولی امروز میخواستیم به یک مسئله خیلی مهم دقت ظاهر نماییم، آن هم باشد فرزندان ما. باید گفت که تربیه این عملی خیلی طولانی است و از روی چطور میگن با تنظیم از روی سیستم معین باید صورت گیرد و پیش از همه برای موفق شدن انسان به خود اعتماد باوری داشته باشد که آن را امکان پذیر است هنگام از کودکی تربیت دادن. میخواستیم امروز دایر به آن موضوع صحبت کنیم که ما چگونه فرزندان خود، کودکان خود را در تفکر آنها اعتماد به خود، باوری به خود و باوری به موفقیت در زندگی تربیت کرده باشیم. در این خصوص میخواستیم صحبت کنیم. سلامت باشید. السلام علیکم بینندگان عزیز. در حقیقت نسبتی تربیت فرزند بسیار بزرگانی ما بسیار کتاب‌ها نوشتند. متاسفانه نه هر کس از آن چیز برخوردار است و نه هر کس از آن چیز بهره میگیرد. البته پیش از همه برای تربیت فرزند گفتم ممکن که یکی از بهترین گفتم ممکن که سهم گذاری ها این به فرزند می باشد برای آینده آنها. البته شما چخیل که قید کردید مورد جان اعتماد، یعنی امروز کودک حالا که وی کودک است، نورس است و خود باوری ندارد. برای باوری را کی میفهماند، کی جاری میکند که کودک در آینده شخصی موفق میشد، ثروتمند میشد. این پیش از همه پدر و مادر است. البته برای کودک برای یک چیز را فهمیدن باید مقایسه باشد. یعنی به کودک ما نشان دهیم که من این کس شخصانی موفق، من این کارها را کردم موفق شدم، من امروز شخصانی که ناموفق هستم من این کار که رفتن که موفق شدم. البته وقتی که مقایسه می شود کودک نورس خودش فکر کردن می‌دارد، یعنی انالیز کردن می‌دارد که او باید چی کار کند، کدام عمل‌ها را کند که در زندگی موفق شود، ثروتمند شود. البته امروز فقط تو باید موفق شو گفتن این کم است. خیلی که شما گفتید سیستم با مرور با تدریج باید ما با فکر کودک نورس رسانیم که او حتما باید موفق شد. او میتواند موفق شدن. او باید همین کارها را کند موفق میشد. یک بار گفتن که این چیز نمیشد. همین وقتی که ما حرف رو یاد گرفتن میخواستیم، همین حرف ا را ممکن ما 200 مرتبه 500 مرتبه نویسگی یا حرف ب را، یعنی موفق شدنم دائما تکرار کردن نکار. خیلی که من گفتم مقایسه. امروز ما میتوانیم شرایطی کلان است که امروز از زندگی ما شخصان موفق کودکان نورسان رو برخوردار کنیم. آنها رو بریم به زواد و فابریکا، به کارخانه‌های کلان، به رستوران‌هایی که امروز گشاده شده است و کار شده است و آنها رو بریم به بازار مردی کار که امروز مناطق طبقه شخصایی هم هستند که آنها از بالای خود کار نکردن، یعنی دانش نگرفتن، علم نگرفتن، مثال همین رتبه نایل شدن. البته با کودک ما فهمونیم که بدونیم ویگدنه دانا بودن و علمدار بودن امروز جمعیت به بهتر و خوبتر است. برای همین امروز بسیار ادبیات ها هست. در مرکز رشد انسان سما هم کتابی که هست که ما گینیانی ریبیانو، یعنی فرزند رو از خردگی ما چی باید چه خیلی تربیت کنیم که موفق شود در زندگی و خود باور کند
ва вақти худро самаранок истифода барад. ташаккур. Албатта мисоле ки шумо овардед малоли хотири ягон нафар нашавад, гуфтед бо бозори мардикор ба ҳар бобат ҳаминро гуфтеду дар шабакаҳои иҷтимоӣ як карикатура мегӯянд. ҳамонро дидам. нафаре талбанда аст, пул мепурсад, падараш ба кӯдак мегӯяд ки фарзандам бубин ту агар нахонӣ монанди ин нафар талбанда мешавӣ. Вале дар он ҷо он талбанда садо мебарорад ки мебахшед акоҷон, ман ду диплом дорам. Бинобар ин малоли хотири он нафароне ки бо мардикорӣ машғул ҳастанд нагардад. бо вуҷуди он як масъалаи дигар, албатта мисолҳоро қиёс кардан ин як роҳи амалӣ аст. хеле хуб таъкид намудед, зеро бисёр нафар амалияро мепурсанд. мо мегӯем ба одоб шав, муваффақ шав, дарсро хон, вале амалия чӣ гуна аст? Як мисоли мушаххас овардед ки бояд қиёс кардан, нишон додани ин ҳолат ва он ҳолат. дигар тарафи масъала, беҳтарин мисоли зинда барои фарзанд ин волидайни муваффақ аст. Албатта. пас агар мо ки муваффақ нестем, мо чӣ гуна муваффақият ва ҳисси бовариро дар кӯдак? албатта мегӯянд ки ба фарзанд нагӯ ки чӣ кор кунад, ту худат кори карданатро фарзанд мекунад. имрӯз пеш аз ҳама падару модар худаш намуна бояд бошад. он амалҳое ки имрӯз падару модар мекунад ба фарзанд ин намунаи ибрат. акнун ина бинед ки агар ваи чива биёемага зиндагива биёемага баъзе нафарҳо падару бо бародару хоҳарҳо ногабӣ ҳастанд, не ки мехоҳанд ки фарзандои худашон аҳл бошад. Не, ва онҳоям айнан падару модар чӣ хел ки ҳастанд ҳамин хел мешаванд. ё нисбати падару модари худ, яъне кӯҳансолон на он қадар чӣ гӯям вай дорам меҳру муҳаббату ё хизмат мекунанд. Не ки мехоҳанд ки фарзандои худашон ба онҳо хизматкар бошанд. Не, онҳо низ он амале ки падару модар кард ҳамонро мекунанд. албатта мо худомо пеш аз ҳама бояд намуна бошем. мо корҳои хайрро, ростгӯиро, ростқавлиро, меҳнати ҳалолро, донишомӯзиро мо худомо аз худомо. акнун ина бинед ки имрӯз аксари одам ба кору зиндагӣ банд ва фарзанд вақт ҷудо намекунад. вақти дарс гирифтан ё хондан ё маслиҳат кардан, дарсашро пурсидан вақт надорад. ҳамин чӯ манам вақтам нест, корам бисёр. лекин мо ки вақте ки имрӯз вақт ҷудо намекунем, наврасонро, ҷавононро имрӯз ҳар гуна равияю, ҳар гуна интернету ва шабакаҳои иҷтимоӣ гумроҳ шудан аст, зиёд аст. акнун вақте ки мо бо онҳо вақт мегузорем, беҳтарин вақти гузарондани мо бо фарзанд аст. тарбияи онҳо аст, тарбияи роҳи дуруст нишон додан. чунки то мо ин корҳоро накунем, фарзандонро дигар мебарад. мактаб дуруст, мактаб имрӯз илм метиҳад, дониш метиҳад, но баъд аз мактаб имрӯз бинед ки мактаб 5 соат бошад, дигар соатҳо дар онҳо дар куҷо ҳастанд. ҳамин фарзанд кӯдакро 1 соат вақти холигашро монда накунад, яъне дар кружок додан накунад, ба дигар корҳои дарсҳои иловагӣ додан накунад ки вақти холигиш набошад. фақат фикраш илмомӯзӣ, малакии худро баланд кардан, забономӯзӣ ва дигар корҳои хубро омӯхтан бояд бошад. ташаккури зиёд. бевосита ба мактаб тааллуқ кардед. ақидае ҳаст ки мактаб масъули тарбия кардани фарзанди шумо нест. мактаб масъули донишандӯзии фарзанди шумо. дуруст. бо ҳамин мақсад ҳам фикр мекунам бо назардошти омилҳое ки имрӯз ҷавонони мо, наврасони мо ба куҷоҳо мегараванд ва сатҳи донишшон чӣ гуна аст, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар назди таълиму тарбияи фарзанд ба тавсиб расид. бо вуҷуди он боз чӣ мисолҳо, боз чӣ амалияҳое метавонанд боис гарданд ки мо фарзандони худро ҳамчун инсони муваффақ тарбия намоем? акнун барамин ба фарзандон мо бояд имрӯз гуфтам ки нишон дим ки ин пул фақат чизи коғазӣ нест. имрӯз ҳамин сарфа кардани пул, яъне ҳамин либоси онҳо ҳам низ ин маблағ мебошад. яъне ашёе ки дар синф ё дар мактаб кор мефармоянд ваям маблағ аст. ҳамин дар хона мо чил ашёе ки набошад инам маблағ аст. вақте ки фарзанд мефаҳмад ки ҳамин чизам маблағ ки омадагӣ, эҳтиёти онро кор мекунад ва сарфаи онро фикр мекунад ки ҳамин агар ман ҳамина сарфа корона иҷро кунам, истифода барам, ба падару модар маблағ мемонад ки барои дониши ман маблағгузорӣ кунанд.
یعنی احتیاط کردنی چیزی خود. اگه امروز با فکری من باید جوان رو در روحی اون تربیت کنیم که آنها به خود باوری پیدا کرده باشند، امید پیدا کرده باشند که آنها باور کنند که شخصای موفق میشن، ثروتمند میشن. از همین چاق به فکری آنها انداخته نگار. همین کدام اگر تاریخی آدمای بزرگ را ببینیدم که آنها از خوردی پدر یا مادرشون چنین سخنها رو گفتن. یعنی در معنی آنها تخم موفقیت رو گذاشتن که آنها شخصای بزرگ شدن. البته بسیار کشفیاتایی که شده است از طرف علمان، مثال در ایام جوانی می باشد تا سن 30 سالگی 25 سالگی، یعنی عینی ملکی کار فرمودن، تجربه کار فرمودن، یعنی قوتی بسیار دارند در این وقت. تشکر زیاد. بینندگان ارجمند، یادآور میشویم مصاحبه داریم با رستم رحمت‌الله، کارشناسی دائمی برنامه راهبری مرکز رشد انسان سما در ولایت صبح. امروز علاقه کورس های شما با نورسان چگونه است؟ البته ما در مرکز رشد انسان سما که واقع در شهر خوجند واقع است، در مرکز خوجند، ما علاقه نامنویس کرده ایستادیم در کورس های برای نورسان که از خوردی چی باید آنها فکری صاحب کار شدن، فکری موفق شدن، وقتی خود را چخیل استفاده بردن را آموختن. ما کورس ها آماده کرده ایستادیم، گذرانده ایستادیم. آن نفرانی که میخواهند به این کورس ها فرزندای خود را نامنویس کرده باشند، تلفن رقم ما 92 970 40 40 همه روز کار میکنند، فعالیت میکنند. علاقه چند گروه از ما برآمدند، بعضی هاشان علاقه خرد باشند هم تجارتی خردی خود را آغاز کردند. علاقه پدر و مادرشان گفته ایستادند که علاقه اینها وقتی خود را ثمرناک استفاده کرده ایستادند. یعنی امروز اون نفری که به کجا وقتش را صرف کرده است از همونجا نتیجه میگیرد. یعنی وقتش را به همین کسبی، مثال همین دختری باشد، دختری صرف کرده باشد، دختری بهتری میشد. فرمری بسیار وقت را صرف کرده باشد، فرمری خوب میشد. اگر وقتش را در کجا صرف کرده باشد، کودک از همونجا موفقیت میگیرد، نتیجه میگیرد. ما همین چیز رو با کودک ما باید فهمانده تانیم. اگر پدر و مادر میگن دیگر وقتی که آنها در این کورس ها اشتراک میکنن و ما آدمای موفق رو نشان میدیم و تا حتی با کارخانه ها بوده نشان میدیم، علاقه فکری کودک نورست دیگر میشه. کودک اندیشه میکند و باوری پیدا مینماید که تا چه اندازه انسان قدرتمند هست و میتواند. وقتی که اون زواد و فابریکای کلان عظیمی رو میبینید، واقعا من هم خودم وقتی به جای بنوارگیری میرفتیم با کارخانه های استحصالی میدیدم، تصورات پیدا میکنیم و اندیشه میکردم. میبینم یک راهبر دارد که انسان مانند ما هستند که صاحب ملک همون کارخانه خیلی عظیم هستند. چرا نه؟ مسئله دیگر، تا چه اندازه مسئولیت را ما میتوانیم در فرزند تربیه نماییم؟ زیرا موفق شدن مسئولیت نسبتی وقت، مسئولیت نسبتی سرمایه، مسئولیت نسبتی مبلغ و دیگر. مسئولیت با فرزند امروز ما فهمانده تانستن ما لازم است که آنها پیش از همه شخصی موفق شوند، ثروتمند شوند، یعنی که به خود باور کنند. اکنون اینه بینید که ما چند نمودی کار هست. همین ما باید فهمانیم که کاری عادی یعنی کارگر با معاش کار میکنند، یعنی درآمدی پسیونی دخل میکنند از یگان چیز به اجاره دادن، از نمودی کاغذهای قیمتناک درآمد هست. یا من این خیلی که شما گفتید زواد و فابریکه، یعنی همین شخص همین چیز رو ساخت به استفاده داد، اون از وی فایده میگیرد، درآمد میگیرد، یعنی به خود اون زندگی خود رو تامین کرد. علاقه همین چیزها رو ما نشان دادیم، علاقه مسئولیتی فرزند دیگر میشد، نگاهش به زندگی دیگه میشد. او میگوید که من باید خونم، باید موفق شوم، باید ثروتمند شوم، باید من نه بلکه به خودم به دیگران نیز کمک کنم. وقتی که شخص امروز یگان کارخانه میکشاید، یگان زواد میکشاید، یگان فابریکه میکشاید، این علاقه شخص نه بلکه به خودش به دیگران هم کمک رسان. یعنی شخص موفق کدام شخص؟ شخصی که به خود کمک میکنه و به دیگران کمک رسانده میتونه، این شخص رو موفق مینامد. درست. یعنی ما باید سرچشمه های درآمد رو نشان داد، راه و واسطه ها و سرچشمه های درآمد رو باید معرفی کنیم، نشان دهیم.
пеш як фикрои вай буд ки амин пул кӯдакро вайрон мекунад, пул зиён меорад, ҳама бадбахти аз пул, ҳамин чизҳо аз пеш ба мо як хулқи гуфтам ки на он қадар хуб омадагӣ, ҳамин чиз ба фарзандоям мерад ки набояд ихе шавад. аз пул метарсидагӣ, аз муваффақият метарсидагӣ мешаванд ки яъне ман бой шавам проблема будааст, яъне ман доро шавам сарварманд шавам проблема будааст. лекин ҳама сарчашмаи пешравии ободию зиндагии худ ин сарватманд шудани кӯдак мебошад. вақте ки ина бинед ки кӯдак ба мо дониш метиҳем, касб метиҳем, ӯ муваффақ мешавад, пеш аз ҳама ӯ ба худ ёрдам мекунад ва падару модар дар вақти калонсолӣ зиндагии шоиста таъмин карда метавонад. яъне мо ба ояндаи худ маблағгузорӣ мекунем. вақте ки мо ба фарзанду ба кӯдаку мо маблағгузорӣ мекунем, яъне он инвеститсияи беҳтарини ин фарзанд мебошад. ташаккури зиёд. шумо хеле ақидаи ҷолибро таъкид намудед, масъалаи хеле ҷолибро бардоштед ки диду назарҳои масалан насли калонсоли мо. ба ҳар бобат агар назар кунем, мо байни ду насл қарор дорем. насле ки дар замони шӯравӣ таҳсил гирифтанд ва диду назарҳо дигар буданд, вале албатта имрӯз онҳо волидайни мо ҳастанд. волидайни мо ҳастанд ва то як андоза байни ду давра гуфтан мумкин аст қарор гирифтанд. аз ҳар ду давра ҳам дарс гирифтанд ҳатман, вале бо вуҷуди он чизе ки дар синни наврасиву ҷавонӣ таълиму тарбия гирифтанд ва он муҳите ки доштанд, имрӯз то як андоза боис гардидааст, то ки он фикрҳое ки шумо гуфтед, пул чандон чизи хуб нест, сарват инсонро инсони хуб намекунад. бо вуҷуди он пас мо чӣ кор кунем ки бо равандҳои ҷаҳонишавӣ, яъне глобализатсия мувофиқ бошем ва урфу одат анъанаҳои худро низ ҳамчунин пос дорем? албатта хеле ки шумо қайд кардед, дар давраи шӯравӣ маҳкам буд, дигар илмҳо дар шӯравӣ намеомад. аллакай ин чизҳо ҳозир кушода шудагӣ, дарҳо боз шудагӣ. яъне имрӯз бисёр воситаҳое ҳаст ки мо метавонем аз илми ҷаҳонии имрӯза сабақ омӯзем. яъне барои муваффақ шудан, барои сарватманд шудан бисёр китобҳо ҳаст ки омада фурӯхта истоданд, интернет ҳаст ки бисёр шахсҳо оиди кадом корҳоро кардан ки муваффақ шудан ҳаст. фақат мо ҳамон чизро омӯхта нисбати ҳамон корбаре ки намуда кор, яъне шахси муваффақ бо чӣ кор машғул буд, мо ҳам бояд ҳамон кор бошем. яъне бисёр кас медонад, лекин амал намекунад. лекин донистани мо дигар намекардааст, амали мо дигар мекардааст. вақте ки мо дониш гирифтиму бо ҳамин дониш мо зиндагӣ мекунем, пешравӣ мекунем, таҷриба мекунем, соли мо муваффақ мешем. аксари одамҳо хеле ки шумо гуфтед, баъзе нафарон мисол соҳиби диплом доранд, як диплом, ду диплом дорану, лекин дар шароити ҳозира мутобиқ нестанд. яъне замона дигар шуд. пеш даври шӯравӣ чӣ хел шумо қайд кардед, соҳиби як диплом бошед, зиндагӣ хуб дошта будед. яъне имрӯз соҳиби диплом будан ин ба ақли моро нишон наметиҳад. ҳар он проблеме ки дар роҳи мо мебурад, вақте ки мо ҳалли онро мекунем, мо яъне боло мерем, калон мешавем, растем. каждое решение проблем. аз нокомию, аз проблема тарсидан дар кор не. шахси донишдор муваффақ ҳамон проблемро ҳаллашро мебинад, ҳалли ҳамон корро мебинад ва ҳал мекунад. яъне аз ҳамин чиз мо бояд роҳ афтода набояд бошем. он чизҳое ки баён доштед байни ду як тазод аст. инсон ҳатман бояд маълумот дошта бошад, савод дошта бошад, дониш дошта бошад, вале ҳамчунин дониш амалия аз назария тафовут мекунад. барои зуд амалия кардан чӣ дошта бошад баробари дониш? баробари дониш бояд шояд ҷасорат бошад, ба худ боварӣ бошад. ҷасорат яъне ҷасорат. ҳар як қадаме ки мо мемонем, ҳар як амале ки мо медонем аз дониши гирифтагӣ мо дигар мекунем. яъне мо дониши гирифтем, ҳамон дониш мо мувофиқ мо зиндагимонро дигар кунем. Учиться не набор этой информации, учиться для того, чтобы измениться. бисёр кас мисол дониш мегиранд, китобҳои бисёр мехонанд, лекин амалашон донишшон мувофиқ нест аст. барои ҳамон амали мо дигар мекунад.
ташаккури зиёд бинандагони арҷманд ёдовар мешавем ин бахши мусоҳиба ҳаст бо Рустам Раҳматуллоҳ, роҳбари маркази рушди инсонсамо дар вилояти Суғд. фурсате суҳбат доштем, саволҳо бисёранд, бо вуҷуди он мебинем ки вақти мусоҳиба ба интиҳо мерасад. Бинобар ин ҳатман бо мо бошед. Пас аз бахши тиҷоратии реклама бахши робита сурат мегирад ва боварӣ дорам ки бинандагони арҷманди мо саволҳои хеле зиёд доранд. Пас аз бахши тиҷоратии реклама фурсати шумо ҳаст ки метавонед бевосита ба коршиноси барнома савол диҳед. Пас аз бахши тиҷоратии реклама бо мо бошед.